Manang Biyada! Hello gagayam at timanan gagayam yo, Jen Almoy te akas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin nga awan labas. Kumusta kay manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Sa bali manan, apakasaritaan ti may drama diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jen Almoy te drama. Di pa kasarita na may drama itakat manipod iti ina ni Mayra. Kasto iti kunana. Dirman ng biyanang. Adaman anak kwa narigat ama kalipat. Tadanda ni amin na pasama kiti biyag na iti kalabas. Amo na amin dagita. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Mayra. Si Mang Patmat ka ni Perla manipod abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya. Kat limas tugman nga tan Saan mat? Napakumbabamat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Amo nga ta di asawa na, tinapalabas na. Ha? Inistorya na nga ta tinapalabas na. Ti may papan ka dagiti ex na idi diti lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nansama inistorya. Iso a kinayat di asawa na. Ngam na mo jay lalaki tinapalabas ni Perla ay kinaya na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog de ja Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat bayamon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Apo si TFB tiladawan da nga gasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan na sinaaw mga nasawa da. Ay napalabas dagitan, Mayra. At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti napalabas. Kat nabayagan ang napasamak dayta. Basuronak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. No agas astada ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsaga nakakit di. Tanto iliwan di kayem ta. Tanabayag adita nakit kita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mayra, ayan mo nga Umay ka na. Mayra, itay pa'y apukpuk kawanda ka ijerwar. Papanan nyo aya. Ay, agaw-awis nga ro day tabakla. Mapan kami kano iji balay da Perla. Ay kating kayo taing kay mat iliwan jay gayam yo. Masadutak nga rod. Ngampilitin nak maday ta. Mapan kayo, taitalaang manen nga agkikita kayo. Ay, likliklikak nga rod ti mapan ijay ta mga numakasauak iti pagapaan da nga agasawa. Ha? Apay aya. Amangan numasurunak ka ibulgar ko tinapalabas ni Perla. Napalabas nga? Kat tinapalabas na ama ipapan ka dagiti ex na. Ay na, apay ngamin nga ibagampay la dagita. Kat nabayagan apasamak dayta. Jak ngamin patsun nga imbaga na iti asawa na ti may papan iti daytan anang. Inlimod na lakit di. Iso akinayat latta di asawa na. Apay aya apati dayta kat pagproblema amanak ko. Basta agsao ka, napalabas ti bagbagam. Mayra! Wan, umayan! Di ka makauray mo. Naimbag man ta nakaumay kayo, Gigi. Mayra. Wen, taumay da kamat iliwan Bitin nga min, di pa nagkita tayo di na minsan. Tagdardaras ka man. Wen, tanaira na nagpaili kami idi, Gigi. Kat, kumustan Mayra? Adda ka di matan asawam. Ay, awan pa'y Nagpintasan ti balayo. Di makal kan pimintas. Ay na, isumot ati pakakitaan itikita ijay abroad, Gigi. Kaano la idi rugak ti balayon niya? Kan kaano la idi umanutang ka? Ultimo bagas kan mantika idi kat utangam iti karuba. Wen nga ron. Kanayon ka pa idi amagmagnata awan pagpleten nga agpaile. Kan malagip mo, jay napidot mo at chinelas ide. Jay nga inyawid mo, tanapudpud nga min jay may sa chinelas mo, tawan ka nga ron igatang mo ide. Naimbag man ta malagip mo pailaang dagit. Wala, siyak pa'y matikunam, napigsa ti memoryak. Wan ng pasig mat abad memories na nakasave ti tapanunot mo, Mayra. Awan panangig ko a good memories nga istoryam. Pasig amin abad. Katuray atag pa'y sumot. Nay,
Adamat gayang bisita, mahani. Ay, honey. Gagayom ko. Iso da Mayra kan Gigi. Hello, sir. Kumusta? Kastoy, may atlatamat. Sige, ituloy yung tiyag istorya. Tay nakita, angelot-lutwa kanya. Sige lang, sir. Ay na. Nagkwapo talaga di asawa, friend. Kan madlaw na singpet. Ay naun. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Saan pa nagpalastog? Ngum iso ti para luto dito'y balay. Tanalaing namin nga agluto. Ay, wow. Nagswerte ka matan, Perla. Kat, amo na mo lang tinapalabas mo, Perla. Ha? Nga adadwa nagbalin nga ex mo dito'y lugar tayo? Ang naglive-in kayo pa iti sumagmamano abulan iti naudi nga ex mo? Si Kamat Mayra, tilay palpalagip mo, mate. Kat napalabas yung dagita. Nabayagan ang pasamak dagita. Naitanam kan lipat dagita na pasamak. Damdamagak lang mo't na mo ti asawa na. Awan inlimad ko iti asawak, Mayra. Amo na ti may papan iti dayta. Diyan ngay nakilib-in am iti sentro ide, amo na. Ha? Ay, uhan. Amo na. Nga ta. Sure ka nga imbagang Perla? Ay na, gusto man daytan, Mayra. Imay ta ditoy, tapno umay makiniliw. Saan nga umay mangipalagip iti bad memories? Change topic man! Apay ngay anagawidan ni Mayra. Mangantay ko man kat. Ay na, nagdardarasan na pimanaw. Anda ka no aramidan na. Ay, kunakla no agsasango tayo amangan. Ang madamag ko man, Gigi. Talaga ka di nga awan pa'y nobyo ni Mayra? Awan pa'y. Apay, saan nga ta makiasawa? Kaya't namat siguron nga maawan mo't mayat ang mga aram ken kwa na. Takas jay mo't ngamin ti style na. At suswapang na no kwa. Padak lang arudan asan anapintas. Kundi suplada pa ilaan. Awanan na. Talaga mabakitan abalasang no kasta. Makaisa makmat iti dayja Mayra. Ado ti saan na analipatan apasamak iti kalabas. Ay na, kasjay na dayjay. Syaktong pa'y. Mapikpikunak na daduma. Tatila ipalpalagip na no kwa. Imbes na lipata kon, ipalagip na pailaan. Agasam, ta ipalagip na pailaan idi high school tayo, nagiinom tayo. Kat nabarte ka, kat natin nagdipostiso. Sabi ng istorya, gidgidanan na iti katawa, makapasuron. Awan pa'y nangag ko itay nga inistorya na anasaya at anapalabas tayo. Pasig negatibo tinangag ko nga imbagbagana. Kasano, kat puro negatibo tilinaon yung ulo na. No protas ko madya utek na, nalungtutan. This drama is owned by Jenna Almoy the Na Drama. iti mababae mo't, pus-apus iti ladawan ta sa nga pamilya mo't. Pasikat. Mayra, asino man ti kaapam dita cellphone mo, sumanao ka man ditan ngagmaymaysa. Tuy ka na kanyo kita nyo ni apus iti FB. Inaldaw nga agpos. Amin mo laki din ipus na. Kat apay aya, di mo kitkitaan Feeling back nang mo na ito ang babae mo. Uray ko man o dito amo tinapalabas da. Ultimo asin umay dadawatan idi dito balay. Wen, ngam ita, di adal da amin ang ngagkakabsat. Tanagpursigida nag-eskwela. Wan ngam nagasastada kaslasaan da naggapoy tirigat. Marigrigat da mga dayo idi ang datayo. Idi ngam ita, napintasan ti biyagda. Kasla di da magdildildil idi itasin. Nagngingisit da pa idi. Ngam ita ta da paggatang dan iti pagpapudaw alusyon. Sumanor pandan ako na malan na sino da kapudawanan. Sabali man ti tenor ti panagsasaumon, Mayra. Kasuron ko ngamin ti pangas sa tao. Saan damot apangas? Ag-short pan kamot ano kayat mo? Ay na, sa anak lang agrarapit. At dapay idi malagip ko. Nagtakaw da ito akasinsin ko iti bungat pinya da iti antirimi akasinsin yung malaang. Saan na tinakaw? Binaon idi ni Antim Remy amang buras ijay pinyana. Tailako da. Ang tinakaw na, nanang. Apay di yung amo aya nga inungungtan na anti idi. Binugbugkawan na pa'y nga road. Aya, jak amo day ta Sabali mo tinaamwak ada mag-idi. Ang lipata mong dagita anak ko. Nabayagan apasamak dagita. At dapay malagip ko ananang. Nagangdud idi da ito akasinsin ko.
Taurag digos na ang dudlat tatawan sabon na, awang ka nga ron paggatang na iti sabon. Kanayon na mabuli iti, kapo iti kinaang pop na. Alaing kakit agluton, Mayra. Anya kay mutin? Jak pala nalpas nga gis istorya paglutuan dakon. Anya mo nga min dagita nga istoryam ngay. Pasigmut ana palabas. Kanya nga ruti istorya masakbayan. Andaya makasta. Hello, Hener. Naimbag man ta nakaawag ka. Wala nang. Tasaan ang una abisi ita. Kay, kumusta kayo, May? Nasaya at latamot nga oray kaskasan no anak ko. Sika ngay, kumusta ka dita? Mayat na lang. Oray na rigat ti trabaho. Anusan lata. Kahit, kumusta ni Mayra? At trabaho nan? Awan pay tatunggal dagdagak nga agaplay. Makaungot-mut. Nakapoy sa ti fighting spirit na. Kanayon na nga ibaga nga amangan kanuno saan amaawat. Kita niya latkukon na nga di tabalay. Awan agtugtugaw. Aglinis mo't no sumro. Ag cellphone. Kat numaibos tilod na. Dumawat manen kanya. Anyan? Imbis nga iso tayo pagdawatan nyo. Baliktad mo. Kat awan mo't nga min trabaho na. Iso nga ron ako nakadagdagan yung ang trabaho na ng tabalasang pay. Pag-abroad man kit de. Barang kayat na ti agtrabaho iti abroad. Kapilitan na kastan no saan ngagtrabaho dita. Di na kayat ditoy. Takas lakasurum na amin na tattao ditoy. Adun tibats na napintas tibiyag na. Ngum iso, steady lakta. Wun nga rod Tayla agistorya iti napalabas di paglaingan na. No adda makita ng asensadon tibiyag na. Madlaw ama di tinumnum na. Kat tila malaglagip na nga istoryaan ang napalabas di masagnan a tao. Sapay nagalasmut dagiti malaglagip na nga istoryaan. Ibagayo tayo lakad ng ti papeles na nanang. Mangalan iti passport na. Tarugyan nan ti agilakad kalag iti papeles na. Ta isa pulak man iti trabaho na dito. Alaman na kong, bareng dita ti ayan tinapintas agasat ti adeng. Intan maki-meeting. Assembly meeting ita, Mayra. Adula amin. Anya ti pa-meeting daya. Ay, kataduan. Tapno amuta mo, ti mapaspasamak dito barangay tayo. Dayta mata kapitan mo, pa-meeting a pa-meeting. Kunamlan asino akataknangan no adda iji sango. Kaslawan rinukar nga ramid na mat. Anyaman tinalagip mo na aya. Apay ti kunan na nalipatan tayong tinaramid na iti kalabas. Ti panangitaray na iti anak di kumpare na. Dandanida maindarum idikot. Ngam nagbayad lang amin. Ay na, nabayagin na pasamak dahi ta. Manun adikada tinapalabas. Wan, ngam nakatatakpay lang iti panunot tayo, tinaramid na. Ay, di ka mangiramraman, Mayra. Tanong siya, nalipata kong dahi ta. Saan nakatatak dito panunot ko niya? No siyak, nakatataklat ta. Malagip ko pa jebado na ideya na labasit kan nakashort pan iti yelo iti pinusasanda. Ha? Pati dagita, malagip mo pa ilan. Kawan na. Malagip konto pa di kalbuabok na idi. Nga madayang bati na nagatid do nga ipos iti likod na. Ay, dakamukin ka. Umay ka makimeeting? Wano saan? Di naktaktakan. Jak umay, anyat kuwak ijengay. Uray ko man no jak amo tinapalabas dang itatata umot. Sige nga rutan. Mapana ko na di ka umay, Mayra. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intan makimi sa anak ko, Domingo ita. Da kay latan nanang. Idi ubing ka, kanayon ka sumurot kanya. Dinumingo ide a makimisa ka. Ngam idi bimalasang ka, di kamot umayan anak ko. Idi sa baliitan. Nasukatan mo nga mainan tay mang mismisa idi. Kat parehas na mutla ang tay mang mismisa ita. Wanam ko namlang asino akasantuan mo nagsasauday jay. Ay na, anyaman dagita nga ibagbagamon ay anak ko. Kunam mo lanawan basol na mo. Idi saan pa asimra kiti simbaan day jay. Grabe mo, tibisyo na idi. Sugal, sigarilyo, arak, kas jay. Idi takaubingan na pa'y idi. Nagbalbaliw mo tun. Nabayagan ang nagbalbaliw. Dekadan tinapalabas. Basta, mapangkailatan. Diyak kaya ti Roman. Aywan, kumusta gayam di imbaga ni manong mo? Rinugyamon tinagilakad iti papeles mo. Makitan to. Amangan no diyak mo lang makapasa iti interview. Padasampay ngamin
Di mo pa'y pinadpadas ngam kastanti bagam. Kabailam day ta. Ang mga numabagsakak nanang, sayang ti gastos. Pati medical, ang mga ado ti maduktalan to asakit ko. Saan ngamin ang negatibo adagos ti panunuto anak ko. Think positive kunada nga roon. Ay, nasaya at nakita ka dito yung paraangan niya, Mayra. At nanang mau. Awan tata, anda na panan na. Apay ka de? Pakibagamtuman ken kuana, to umainton bigat iti malam. Taag blowout ni Irlinda nga anak ko. At damo basit sa gana Ah? Apay nga blowout ni Erlinda tata? Naipasa na ngamin ti board exam na. Aya? Ni? Imbag man? Kat may sa ni Erlinda idi akakulnutan ni jeskulaan may. Idi elementarya kan high school kami. Ha? Di kay masasair at tatangam ibagbagak latag paiso niya. Wan, amok makidinay ta. Ang nagpursigil at tadya anak ko ang nag-eskwela. Nga uray saan nga isaw ti kalaingan. Kat kaasi na. Nakalpas Mike. Babaan mo't lang iti pa nagpursigi na. Malagip ko pa'y idi tata. No ayabandang agrisite, agsangit na awan mayan sir na. Ha? Kakat-katabang nga ron. Idi. Kat dagita ti pinagbalin na akarit iti biyag na nakong. Tapnuton uyan na tarapaap na. Kat kaasi na. Saan mo't piman anapaay? Kanayon pa'y kat idi nga agkupya, ah? Kanayon nga agkupya. Tadi na kangarod amo ti yan answer na. Ay, sige balasan ka. Labasan kan. Basta pakibagamtukin ni nanang mo, awan. Umay kayo to, Mayra. Ay, makitan tao. Ang mga ni nanang kuntulak. Umayan, tata. Mayra anak ko, bakit akon? Kasanon no awanak ton. Kasanukan. Ah, Apay, talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag anak ko. Kasta mo un aging gatinggana, di ka nagtrabaho. numad ngamin agaplayak nga agtrabaho. Ang mga no jak maawat. Ang mga no rijikendak. Akas iti pa nang rijikda kanyak idi. Ha? Kun ang mga no jak kabalan tagtrabaho. Ang mga no may katak tumulaang. Ay na anak ko, ikatum ti kasta aka panunutam. Subsubra am ngamin ti pampanunutam, iso akasta. Kasano ang makatrabaho ka no di mo padasan. No di mo kayat agtrabaho ditoy. Agaplay ka para abroad. Tatulungan na ka ni manong mo. Ay, kasanon no mo agabrodak makatumpungak iti rapist nga amo. Ay saan mo't siguro anak ko? Diyak kaya't ti lalaki nga amo. Sigurado nga dadakas nga ramidan na kanyak. Awan pa nagtalag ko kadagita lalaki. Nulinuko da ka idi ti lalaki. Di mo pagpapadaan amin ida. Kasaan nga agpapada ti lalaki? Saan na ti ex ko ti pangibasbasarak nanang. Ha? Anya nga ron? Di yun lang amin amo tinapalabas ko kat. Ha? Napalabas nga. Gapoy ti kinabisi yung iding agtrab-trabaho iti day di tatang. Tanlo alalaki tinangidadanas. Uno nang iruruman kanya hindi ubingak. Sino da? Kalugaran tayo malanga. Ngam na tayan jay dua. Nabayag mo ta ni abroad ti maysa. Anya? Apaya di mo imbagbaga. Anya tinaramid da ka. Basta, kinundawayan dak. Tunggalawang kayo dito'y balay. No kasi ngagmay saak, takanayon mo't nga ikuyog yu ni manong ijay uma. Agsisinublat na nga umay manggun-gundaway kanyag dito'y. Anya? Ngam na tayan jay dua. Natay ti disgrasa jay maysa. Natay matiti sakit jay maysa. Nakarmada siguro na. Jay maysa na bayagan ni Jabrod. Diyak mo no kaano mo't amakarma. Sino da? Basta mamuyo ida. Diyak pa'y nakasagana amang ibagano asino. Kalugaran tayo laida nana. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, nanang. Naimbag man tanay ayo yung mutlaan nagilakad iti papeles na. Wala naku tabi nagbagaak. Ay,
Masyanak iti adim. At dagayam na dagsi na pagdaldalanan na. Ha? Apay? Basta, istorya agtukan ka into nagbakasyon ka. Saan abali taasidagan ti panagbakasyon mo? Wala nang. Sige nga Rod. Basta alukuyin nyo lata ni Mayra amang ipagnay ti papeles na. Tapno makaabruda eh. Kamaudyanan na. Naka-abroad ka matlangay, nading ko. Uwen nga ron, Manong. Ay na, kunak no marigata na ka maka-abroad. Kunak no tsak kabalan tagaplay. Di mo kabailan ano, di mo padasan. Ngamit ata napadas mo, kabailam. Kunak tumot nga minggeng ka. Ay, kaslalim mag-anpay ti barukong ko idadakon ditoy. Ah, Nagalas ngamin ti kapadasa kiti lugar tayo, Manong. Pasig asakit tinakam ta adda kanyak no adda kijay. ay, wala nga Rod. Naistorya ni nanang tinapalabas mo. Katjak laim pagarop akas jay gayam tinaglablaba sa mading ko. Uwen nga rod, pilita ko nalipatin da kijay, Manong. Wen, Mayra, kasta ti rumbang. Di ka pa idagal itinapalabas. Tapno makamove on kan? Itatad ang trabahom, patsyek ang malipata mong tinapalabas sa ading ko. Taadan pa ka kumikumam. Uwen nga rod, Manong. Sapay lakuma. Nakabrod nga rod anak ko kat maragsakan na kita di nagbakasyon. Nakitak no kasano ti pa nagbaliw ti ugali na. Sana nakasidi ajela na palabas ti nabalbaliksan. Nakiasawa matan kat adan bukod da balay iti asawa na muna iti balasiw taaw. Masya na kita anak ko tunggal malagip ko timpudno na kanyak. Akas la makonsensya ak paikit din. Takas la pa nagriknak na baybay ak ti anak ko. Ngamin kamang kulatan iti Diyos ti may papan iti dayta. Katita okay ak matan, okay matan ti anak ko. Alakastan, tagayam mo, ina ni Mayra. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. En your nos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Manang Biyada! Pakaragsakan ti gayam yo ti mangipaay, iti sabali man na napakasaritaan ngayon kay denggan, diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, na imbag nga oras ya amin. Manipod kini Kabsat Juana sa napuno nagan tintay drama ngam hello mampay kada Negra Gandeza, ditatabuk Kalinga, kastamatan iti Takloy family ni Taposorobio Pangasinan, kan dita Kabenggetan kan Nueva Vizcaya, kan Ladda family dita San Fernando La Union from Jave Takloy. Hello mat kan Evangeline Martin dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Juana, dear manang biyanang, saan kami abak nang ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak nang pagparparang kadagiti tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo, Rodi. Tarimaanan da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasan da ka no. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papananta ngayon manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagjibar kadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano. Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, uray man mamin lima nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay tabasit mati swildom. Unak ngamin nga agabrod ka tapno dolyar kumamati swildom. Adda nga ron problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong nga agbirok iti dakkel nga mani Saan mo takasta? Bakit?
Pilitem nga ron, no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sigakit di abakit. Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Ta agdiskitara kiti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga. Kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwartan o kastan. Kat no ado taglaklako iti online, bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kaya't ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tauhak. Di jay mako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mala, tulungan na ka mga isira kadag ito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikas to'y nga ag-inalis ti tao iti pag-abangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro na ito panagakartawa na. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din ang mga isimpa kadag iti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainanatamutan bakal. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na ah. How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa arubayan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay, salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga ron. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan man ti kaaruba mi. Kan manayunan mo ti customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ti pansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita, bakit? Awan ti okasyon. Apay, masapol nga da okasyon aya. Santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod. The more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamu ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wen atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi-share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay, gat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad matgamin ti kwarta me, iso nga agibi nga kami matabasit. Anyat linuto mama si Juana. Ag noodle stand tawan mat mailoto. Nay, apay, di ka nagluto iti masida? Adamot karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya? Kat impadawat mo amin ang Japanse? Katuan Ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay aya nga kasta ka? Apay mayatag imimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wan, mayatag balin na naparabor. Saan mo siguro apa nagimok? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sabali.
Ngamdata, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti si Danta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang ang nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungad. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, kumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Mats money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dato matibayad ko. Ay, mabiit lang tabaryaan ka, madam. Ay, haanan. Bagi mo tabarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka? Wano, negosyante ka? Ay, haan. Awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaruno ti project na. Kan pensyonada dag parents ko. Isumot lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay, alaman nga, Rodwana. Tangay si katina paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga, Rod. Data lang, aya. Barbarya mi lang, data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo, habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day Jack Aruba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Ti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam diritso met ti panagilukano nanukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da Jack Aruba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. No, damaganda te trabaho kat engineer ko niya. Anya? Engineer sa asawang Abay, anya man timbagbagam kadagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup-rupa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga? Construction worker? Engineer? Ije sikot ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin kadagiti ka Aruba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam kadagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Nga constructionak lang bakit? Ay! Engineer nga rod. Iso nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, apo engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, sir engineer. Ay, anyat gatangam. Adala ko yato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timotibahid ko nana. Kandi na kumaawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer? Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ako ni Gistor. Kababain? Uy, proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam tagbalin nga engineer. Nga orakas tala nga wagas. Ibagaman nga min tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan.
Ura ibaga ka sa anak ka engineer, di dapat yan. Ibagbaga da kit di ahambelak ka nun. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta, baka mabangles nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka da kita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa yan nagadaw? Itad ko nga rod iti karo bata ni awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Isu nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno adala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay na, nagsaya atan. Adda libre a merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga gagarak tigi matang iti ado nga puto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaraw ba. Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtid kay ti duwa nga kilo. Ngamhang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay taado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga ro dag ije fruits me. Kanuray dag ije vegetables me. Malunglong totan ta aduunay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawat akto no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti day ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang da pay laeng. Apay nga awan balay da. Un nga rod, no agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamat nga rod ti pakas da awak ame. Un no, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo awan bibiyang tay ditan tinapateg kanayon da tayo apadiguan. Ayan ti sweldo mga Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tas siya akong tigumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ano ada sa bali nga pagremitam iti swildom? Awan. Tila pang igat-gatanga mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo iti nagado amakmakan. Sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so. Katnay, agab-abang tabay. Nakautang ak pa yun kinukumparek. No kasta matla nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya? Anya sina nga ibagbagam mo? Total kat marigrigatan ak matlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang. Kahit mabalin mo mo't gumatang ngamin no kayat mo. Tadamot igatang mo. Basta dagiti san unay anangina. Ngam sabali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Kat tapno umado ti gagayem ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan na yun. Ngamno awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isman. Labas-labas handa ka lang. Katbay ano di da pumansin. Problema maya day ta. Pilitim kat agbalinabak nangan nga oray saan may. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana. Nga oray mangurkurangs ka may. Agpanunot ka mamatwana. Pagregregatak ti matmatgadak. Eksakto la apagbiag ta day ta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agimpad San akas ta nga ipadpadawat mo lang? Ay, awan nga rin ti mabali. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga rin ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat na masabsabat da kay tarwar kat per may nga isisam da. Pumansin da. Sarkas ka da madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, nakaumay kamot. Wana, itaman pay. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga ada ti kwartayo.
Taandakat nga ron ijay abroad agya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ora daday ja abroad. Jaka daw at iti kwarta kadakwada. Tamok tirigat day balasang ko. Umutang ako may iti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag fishball kas kada ag barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas kaw. Ang mala. Bulodang pailangan nga road. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isang ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbag man ta nakapanunot ka agla ko. Una ta anak mo tan nga ikaniti kwarta. Nangalamit yung nagpuunam. Inutang ko kan ni antek. Mala, lalaingam nga ro agla ko. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat, tikasta na panunot mo, bakit? Aping aglako ka nga, Juana. Nagadulang arot ti kwarta yun. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awantar aramidan na ami. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ro din Ha? When man, Juana. Uray ta, adot kwartayaw. Kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Ay, Diyos. Talaga ang nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkadkadan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, po, tagasal. Agawid talaga dyan probinsya no kastamad lang. Manjak ijay, nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay, nagbureng nga rod ijay. No di mo kayat agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay, pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulungak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan adya asawak Ije. At iti basit abunang. Dahil ito saram, Juana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan dya talon, tamulaan ta iti aba. Agmula takid day, bareng tumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka, no di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawak iti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam, nagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa. Gaputay ayatek ti hasawak sa nakapimanaw iti balaymi. Narigat man ngam inanusak ti nagtrabaho iti daga, tano dya kag trabaho ung tanakmet ti hasawak. Naglabas dal daw na irwamak met lang katita sana kon amarigatan. Panaggarden nga rod ti pagbiagan mi kat no maminsan tsumamba, no daddumamat malugi, ngam kit di saan kami mat ngaglangan na mangan nga uray kaskasano. Alakastan, tigayem mo, Juana. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang
Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva saan napud na nagantin tay drama nga makablawa man pay da Leonida Carambas ti Alicia Isabela, Jing Montero Natividad iti Baguio City, ken ni Gina Paselo dita Singapore from Isabela. Kastiman ti kunani Kabsat Eva, dirma ng biyanang, nadaan na kiti asawa nga anak, tadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayonan ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung nga kasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan na eh. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat yung pa nagkasar? Bagam tatulagan tayon ti kasar yo. Kat na kayo papang? Da kayo tiyag desisyon ito dayta. Tasyak, paspasurot aklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, Eva. Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tag desisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang tiyad da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isurat ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusin tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka na papang ti gastusin ta? Anak dakmot na papang? Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karag iti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoita Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tag pamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ang motor aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog da. Ang mga no'y baga nagititat tao nga awan kwarta pagkasar da. Iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan? Nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin ang magastos. O, nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo na nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto iti luka na pagluganan nyo. Ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy.
Naimbag no maibos sa amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karagit itatao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti mapartila kay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwata ang mangyawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping. Kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsat. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kadakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya matikas dyan nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mat. Katuan atap no mamati na. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramina kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibeleng tanabang lesemut ngaminan. Apay mo ngamin na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak nang danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mangamin tinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod, at dapang pangas di lalaki akatugangak.
Ang style nala siguro mata. Sana bali a pangas, tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait itadyo kada kami. Kakais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kon ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Ket anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iso di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yunan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak to. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di tan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabaalan. Amoy mo ta sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin mamang. Makareng-reng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, anak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baruka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyatan ak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam matrabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut jay manugang yung. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta, Piping. Kasjay nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano,
Ited ka mo ngamin nga ited iti kwarta kan kuan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam, apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mat ngamin. Amumed, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inka agpa-check up Taro siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw, umasidag ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpot kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang, anak ko. Ay, wait. Mga lakanton, iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang na iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama ka nakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinam na mamang to diti kwarta ang Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho.
Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid at karakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka ba alak? Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawa. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaangan. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklakok iti online. Katita danduangan nakmi katuray kaskasano maisaksakad mi metlat ta ti biyag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script kuniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.